Ma enuni yo mi o middle income maraj. Pien piki yubu dano. Ma nene yubu dano piki yubu ni piki yubu deliberately. Beru teach pa president mo ki ken mi we lobo mi tieto ka nyuali ne kama lobo tie ye ani lok makumeno la dit lobo money nyo chief executive mi lobo money ma bot wakan ena yeti president Yoweri Museveni ni Pien ene benepitiane ma chiel mitimune do timu tien maromo piera dek ki wiye. Kaki wajuni state of the nation ki bibino ka kwano ne. Anyueli mi Uganda weng weko ki mo ki ken magitika timune. Gikeru chwingi ka winyu pien gimite ginyang. Watie mono ka kwene expectation no beru ni ning joma ginena nyim gubu kwanyu loke mu loke mwaka mukaro gubu kere chingi tungi kono gi kuro loke matika loko ne mwaka ni kagi neno side by side kit mamuno wajo kere. So ma chiel gubu chiako pien eni in itself the accountability. Ni malupe ki promise ma wanu making imwaka mukati ni wabitimu gina chiel, gina rio, gina dek, gina ngwen. Wero konywa michwalo lobowa anyim. So, ma pia ini chiako kati ki ngo manyen may mero timune pi mwaka manyen miero ke tiet ka nyuali jimi ma ini moro mwaka mukar ni bi timu wero chwalwa nyimi utimu o ka kwene utime po time ngo mu wero pegu time pien ene kelo wero yuba nyuali mi winyu ngo madore bitiro michwalo gi kwene michwalo gi anyim amiro wachune ni state of the nation mi mwaka mukati gamendo kati ki priority areas angwen ma chiel wachini pien lubaro mi state of the nation mukarni mier ki chwala nyuali Uganda into a maningo economy. Yeah. So wekwa okunu gukati ki areas angwen. Ma chiel guachini mier wachet into commercial agriculture. Mario guachi mier kinen industries. Ma dek ki wai mier kinen services. Ma tourism gibino yeni service sector kidong ma ngwen ICT mero ngoma gamendo wachi gibi jiu kum giro yero kwiji wera nyueli mi Uganda don kwene iman economy mai kine mi commercial agriculture ni de nenu ku kelu ye gu charo keto kone mioga gi kono ngagi o keridong wai ngo Paris development model ineno. Now, ka ineno lokum industries, ineno lokum manufacturing. Mano miergu nene cost of manufacturing uduping, okay? Where prices pochiat no, prices pochiat malo. Lokum tourism gi enu, lokum exchange rate gi, okay? Where wachiat wa den lim, interest rate mango, ma rep. Where umiker kidano mi venturing into investment ma pat endo kay wini gana nen la dirati wayni ker pere pienden foreign exchange ma miero il ker pa dano ni o beru pere
Pien tourist po beru kabino. Jema mier kelem en wen o beru pere. So amateur gira ira pa winyu enuni. Carry tax exemption. Ineno pa winyu enuni. So madung bino kama doge chero ye. Ni kumbeti wanchara nywele mi Uganda GDP wa donc tie alibachel ki piera mwen wiya bichel madong wakaro alibachel ki piera de wiya bichel ro ki dola pa wa fone wono pieno wa donyo ro iloa mid income economy mier donc gina watimu wajing wono kumwa wa maintaining wono kakany pi mwagario unyu pi mwagadere were miri World Bank do timwa ki IMF gi dongu declaring one amir wati piraj mi donji mid income economy piraj ne economist atiro wati waki panelist lu wara ben go wajo ni enitier ki regne kache wati kunu kita la dir lobo wajni fudu wa duon do gola ne aduan sitting room ti wagacha pien renye a ki alibachiel ki pia de ya bichiel cherwa ya aliba para ngwen okay uromo longe ka kenyu ento amiro wacho neni gamente tiki mirni wachier kunu unyudongwa o kunu ento gamente puyu wanyoli mi Uganda mi o kunu ineno en ka kenyu ene wachiago wachini economies are deceptive unyo figures statistics pe wachi waloga da pien jimini wengi na ki ye method magiti yukere eni wayo ni teki kineno chiene matie iching anywali ki poro ki wera anywali mi Uganda teki kele waka kenyu endong la dit lo wachini kai kwanyu zonyo mai Uganda e poro ki wi anywali mi Uganda million pierre ngwen wi adini na rachila chiel pe mwaka chiel no dong no dollar aliba chiel ki pierre ngwen wi adi ki pierre ngwen wi abichiel ma enuni yo mi o middle income maraj pien piki yubu dano manene yubu dano piki yubu ni piki yubu deliberately wer jomu keno bed magulon man matik jomu keno bed na chan magi moko vuru ene ki o yeni ning ki o ye ikum priority magamente kero ye chente kai chao neno ne morre project ki sectors kamagamente kero ye chene madon kama neno ni security ti ye menu pobu guru kum la te der ba ngarmo roma aji meni oke ger ku menu wek la te der nin la bo ayela ento gina be doku jer ku tagi ni wa parliament premier beno kweri chiene ni kitimu ki ngo neno gi bora ku baptize pa nge padi me mo baptizing ni classified expenditure nye wela di muchero ento kila ki yukere pepen ineo owego wiya bo gini ake bodo do eno ya tiga waju eno Ento check mangolo gibe. okay check mangolo watie ni classified pebe miero niang wa vocha ne pe miero ngo ke pen because tie security peki accounting peki team accounting neno peki team accounting so sectors kamagamente kero ye chiene piu ba nywele mi Uganda when me arriving in middle income together infrastructure yes wa miro guru mabejo ento ai woro ye ki chin ia nono ki tiana nono mano bon ye chori dura pingo ki kero infrastructure bien contract ma ki miyo beno ki wae anga ki maloyo
en jo madong chien gi kitiga spreading we wan wengi ina no now kadung wa chao menu sectors mo kene chalo health gi agriculture education ICT. ina no na education watiga tora well fees kimoko ni Ministry of Education miereka piki regulation work well fees po chia riada time pingopi time pien anma miera taking decision ni bena tiki gang kwanma Adera ngwem. ine no ana bena tiki gang kwanma so a winyu lok eno jaro ngo Upama. jaro town lok eno jaro town ite agriculture ni watiki nags anga gima supplying Operation Wealth Creation. ite operation wealth creation nga gima the suppliers it was food until recently as recent as 2019 ma parliament took a stand ne kache ki bi supplying omoro ki work supplier ne beno nonge ki omoro kaki tika supplying gulu ki work supplier ne beno nonge but before Joario ki kena supplying ite operation wealth creation pi Uganda long. Manunga rachile kena tika controlling. Unu ngenye oni weng. Makikili ukuri gwana bioma para. Ine ano? So lokani mid income mi be ento gamente piu yuba nyoli Uganda weng. Makawa o wabidi ko romo beru ka o bene ento po bukela loga. Bon la te der. Po bukela loga bon la te der. Obo beru mere miri niki o pien jo achiela rio adek moni ma contract etiro minigi. Gina ye chien etiro chiero borgi. Pien ka o calculation ne gire mi weko nying Uganda o berkal longe gire malo. I World Bank ikono ngopien World Bank you know nero obo proving bene gire ni ada la kitchen eno tie. Ada ka iti muchura chua ne bene obunyur ni Uganda ya kamoni endo ka de dugu ping no dong bale ken do ngoma mier ki tim weri wo wuru unu ka chien amaro thim mi world population day mi 2018 ni let's leave no one behind pe mier ki wek ngarumo dong chien ki wor ka di ki wor ka chien now weki wor ka chien ngoma mier ki tim gamente mier lock priorities ne gamente mier lock priorities ne ka ini neno property project mo magamente timu maki implementing at national level implementation when time i local government time i village money time te work query money ento ka o ikarmi budget ino ministries igni when kono ministry mi agriculture kono ministry mi water kono ministry mi energy kono ministry mi local government kono ministry mi land pol tiene ki wero dongoro i ministry kakachwalu tiene i local government pingo give me to do ministry where gina igi controlling yet implementation no kitika tibune local government pingo piki chwal tiene any local government where go managing mani non kumbiri watiki seed school contract tika mine center contractor chien no ki mi school abor binu kan onyo korkoro rinyo kacha quiero onyo kueyo rinyo kacha quiero onyo matafali tipere local government no chingi titai piki romo supervising dire winyi mwakatum piki onyo waslab ineno so eguni era jema wero pi watimu ngo pi wa ile wun Net state mi roads wakumbeti gamendo wachi miyo roads equipment la bomo ye equipment no diningan kay kok ni yora ni ama kon ke mi road equipment kitiyu ke la bomo so government mi lock priority area
Ya yo merni kumbe dong wa dong wa tiga dong a program budgeting. Okay? With pillars. So any work magic in National Planning Authority gukarte kere. Me checking some of those excesses. So wakor wanero. Wabi testing mwagali majake duma beerni. Okay. Chi waneno kita woro kere ento kapi wa woro ka chiel. Honorable Etiyo kida keka aya parde ki seconds biada. So Nina bichi I don't know where gam chimbara waria de tino bene wa o ya geke meyo.